Novi koronavirus je biološko oružje stvoreno u laboratoriju u Wuhanu, odakle je slučajno pobeglo. Ovako glasi jedna glasina. Druga kaže da je virus stvorio američki milijarder Bill Gates kako bi vakcinom koju bi sam finansirao zavladao svetom. U trećoj verziji iza virusa stoje satanisti. Neki drugi tvrde da virus ne postoji i da nije ništa gori od običnog gripa. I u drugoj epizodi našeg podcasta posvećenoj lažnim vestima za vreme aktualne pandemije razgovaram sa mojom koleginicom Marijom Vučić. Ovo je Krik na glas, ja sam Vesna Radojević. Marija, prošlu epizodu završili smo pričom o 5G antenama i teorijama da one šire virus. Imamo još nekoliko takvih teorija i da počnemo od one najpopularnije, a ta je da je Bill Gates i njegova žena, da su zapravo oni stvorili virus i da stoje iza ove čitave krize. Pa da, to je, kako sam čitala u nekom tekstu New York Timesa pre par dana, to je zapravo najraširenija teorija, kako pokazuje njihova neka opsežna analiza društvenih mreža, najraširenija teorija zavere na društvenim mrežama, za 33% više zastupljena od drugoplasirane teorije zavere o 5G mrežama. Međutim, nema nijednog dokaza, naravno, da je Bill Gates stvorio virus. On i njegova fondacija su inače česti dežurni krivci za sve moguće stvari, pa tako i za ovo, isto kao i Soros, na primjer, isto tako i za ovo sada. Zalažu se inače Gates i ta fondacija za vakcinaciju, dopremaju vakcine u nekakve nerazvijene delove sveta i tako dalje, i to sada teoretičari zavere koriste kao dokaz da on zapravo sprovodi taj nekakav kobni plan vlade, svetske vlade u senci. To je isto jedna od najzastupljenijih teorija zavera, da zapravo ima neka vlada u senci koja hoće da desetkuje čovečanstvo ili hoće da nastavi pod kontrolu, pa se sad spekulišu da će kroz te vakcine da nam zapravo ubrizgavaju nekakve mikročipove u krv. A u stvari je reč o tome da su njega najpre napali i tako je zapravo i krenula teorija zavere, desničari koji su bliski Trumpu, okupljeni oko neke zavereničke grupe koja se zove Kanon. I to zato što se Bill Gates pozicionirao u posljednje vreme kao jedan od najoštrijih kritičara Trumpa i Trumpovog pristupa generalno koronavirusu. Te teorije zavera obično su potkrepljene nekakvim simulacijama i vežbama u neko prošlo vreme, pa i ova, na primjer, Bill Gates, on je finansirao jednu studiju John Hopkins univerziteta i ima još takvih istraživanja. Zapravo mnogi naučnici, lekari, svetski već godinama predviđaju pandemiju ovakve vrste i godinama upozoravaju da svet, da države, da zvaničnici nisu dovoljno spremni za ovakvu vrstu krize. Šta ti kažeš? Jeste upravo to, kao što si rekla, nije ništa neobično da se radi ta vrsta simulacija. Bill Gates je sa svojom organizacijom izveo jednu takvu simulaciju u kojoj se svet suočava sa ovakvom nekom pandemijom. Isto tako smo imali i dokument jedan nemačke vlade iz 2012. ja mislim, gde je nemačka vlada u stvari sprovela tu test eksperiment, odnosno simulaciju, situaciju u kojoj se Nemačka suočava sa epidemijom nekakvog virusa. Isto tako su imali u tom istom dokumentu simulaciju poplava. Pa sada vidimo koji su naši kapaciteti, ok, desila se poplava ili desila se epidemija koronavirusa, kapaciteti su nam ti, možemo da govorimo tako, ovako, opasnosti su ove i one i tako dalje. Znači, takvi dokumenti i takve simulacije u stvari služe tome da mi procenimo trenutne kapacitete, da mi procenimo trenutne resurse i da vidimo šta možemo bolje ukoliko do takve situacije zaista dođe. Ono što je sad recimo sa tim nemačkim dokumentom problem, na osnovu tog dokumenta su zapravo teoretičari zavere tvrdili da su i Nemci znali još 2012. Da će se ovo desiti. Stvar je u tome što su oni uzeli hipotetički virus, znači jedan izmišljeni virus koji su nazvali Modi SARS. I on je u stvari osmišljen na osnovu karakteristika SARS virusa, ono virusa koji nam je bio poznat iz 2003. godine. Znači imaju takve karakteristike i tako se širio u tom eksperimentu, jel? To je više nekakav misaoni eksperiment. I onda su u tom dokumentu opisivali tako kako će virus da se razvija, kakve posledice može da izazove i kakav bi odgovor trebalo da bude nemačkih vlasti. I onda su čak
zbog ovih teorija zavere koje su krenule kada su ljudi otkrili taj dokument, nemačka vlada je marta meseca reagovala, naprosto su morali da kažu ljudi, taj scenario je scenario, ne predstavlja prognozu, niti smo predvideli ovo sad, već smo samo opisali mogući fiktivni tok ekstremnog događaja. Jer šta bi bila nauka, tako da ne predviđa neke krize i šta može sve da uradi. Apsolutno. Ono što su takođe teoretičari zavere koristili kao argument jeste, evo spominju koronavirus, a zapravo koronavirus je jedna široka grupa virusa. Tako je, koronavirus je široka grupa virusa u kojoj spadaju razne neke podvrste, između ostalog ovaj SAD, imali smo 2003. godine SARS virus, koji je isto potekao iz Kine. Imali smo 2012. godine MERS virus, bliskoistočni respiratorni sindrom, koji smatra se da je on mutirao sa kamila na ljude. Tako da koronavirus nije nešto nepoznato sa čime se čovečanstvo sada po prvi put susreće. Poznat je taj virus, samo što je ovo novi soj kakav se do sad nije pojavio. Dobro, dakle, ustanovili smo da Bill Gates i ne samo mi, nego mnogi novinari, fact-checkeri sveta nije stvorio virus, da on nije stvoren veštački u laboratoriji, da sa njim nemaju nikakve veze satanisti, ali što znamo o virusu do sada? Pa o virusu do sada ne znamo mnogo. Ono što Svetska zdravstvena organizacija zvanično kaže jeste da se smatra prema svim raspoloživim dokazima da je virus nastao u prirodi, dakle da nije napravljen veštački, nego da je prešao sa životinja na ljude. Smatra se da su slepi miševi prirodni rezervoar tog virusa i da je virus, kako se to kaže, prešao tu takozvanu barijeru vrste i da je, odnosno sa životinja na ljude. Svetska zdravstvena organizacija smatra da nije direktno sa slepog miša na čoveka, nego da je bio još jedan posrednik, na primjer neka domaća životinja i slično, i da je na taj način zapravo došao do ljudi. Međutim, moram da napomenem jednu stvar, ovo je radni zaključak prema trenutno raspoloživim dokazima i sama Svetska zdravstvena organizacija nije decidirana. Dakle, oni vrlo eksplicitno kažu da izvor virusa nije poznat, da svi dokazi ukazuju na to da je životinjskog porekla i da nije veštački konstruisan. Najverovatnije je mutirao sa životinja i prešao sa životinja na ljude. Tako da ima dosta prostora zapravo za revidiranje ovoga, tim pre što se sada pojavljaju neki glasovi, neki naučnici koji tvrde da je zapravo nastao u laboratoriji. Međutim, sve te teorije su u ovom trenutku neodržive. Znači, najskorija stvar koju smo mogli da pročitamo ovih dana jeste da francuski nobelovac Luc Montagnier, čovjek koji je zajedno sa svojim kolegom izolovao HIV virus, on kaže da je virus izašao iz laboratorije, znači da je pravljen u laboratoriji na osnovu toga što u svom genetskom kodu novi koronavirus ima neke iste sekvence kao HIV virus ili virus malarije. Međutim, to istraživanje na koje se on pozvao su autori ovih dana sami povukli na reviziju nakon brda komentara od strane naučne zajednice koji su osporavali zapravo to njihovo istraživanje. I sad je problem tu što su tu izjavu ovog francuskog nobelovca mediji preneli jednostrano, što je super teren za nove teorije zavere, jer on je sad kredibilan, on je nobelovac, mada i on je dosta osporovan i kontroverzan, ali nisu uključili drugu stranu. A ima onih medija koji su uključili drugu stranu, odnosno pitali neke druge naučnike šta misle o tome i kakvi su njihovi argumenti, kojima bi eventualno sagledali to što kaže Luc Montagnier, i onda je neki naučnik iz, ja mislim, Pasteur instituta u Francuskoj je rekao da ta njegova teorija nema nikakvog smisla iz jednog prostog razloga. To su vrlo male sekvence genoma HIV virusa ili malarije koje mogu da se nađu i u drugim koronavirusima u prirodi. I on je sad lepo rekao, to bi bilo isto kao da uzmete neku reč iz jedne knjige i da kažete, vidite, ta reč se pojavljuje u ovoj drugoj knjizi, znači 100% je prekopirana, ukradena iz te knjige, što je potpuna besmislica. Šta misliš, zašto se teorije zavere za vreme ove krize ovako brzo šire? Pa pretpostavljam da se radi o tome što su ljudi u velikom strahu. I kad god je reč o strahu i o nečemu nepoznatom, to je pogodno tle za zapravo teorije zavere. Ljudi vide da se nešto dešava, globalna je panika, brojke se penju u nebo, vidimo veliki broj umrlih i tako dalje, ceo svet je u karantinu i onda smo uplašeni od nepoznatog i ne razumemo to što se dešava oko nas.
I ljudima u takvim situacijama treba neko smisleno objašnjenje, koherentno objašnjenje toga šta se dešava. A ovo sa teorije zavere nude jedno, ja bih rekla jedno vrlo lako objašnjenje, da je sve naprosto izmišljeno, da je sve već neko znao, da je sve to nastalo u laboratoriji i slično, što je svođenje vrlo komplikovanih i kompleksnih procesa prirodnih, rekla bih, na najjednostavnije moguće stvari. Ok, dakle pričali smo sada o tome kako i naučnici su zapravo protivrečni. Velika tema ovih nedelja bila je čitava drama oko toga da li treba koristiti brufen. Ako osetite neke simptome, i baš je tu Svetska zdravstvena organizacija na koju se zaista mnogo oslanjamo u našem poslu ovih dana davala protivrečne odgovore. Jeste, tu nismo mogli, sećam se, da dobijemo nedvosmislen odgovor od Svetske zdravstvene organizacije 100 godina. Mislim, naravno ne 100 godina, ali 3-4 dana sam bila u intenzivnoj prepisci sa njima, pokušavajući da izvučem odgovor, jer se pojavila ta teorija o tome da brufen ne treba da se uzima kod pacijenata koji su oboleli od COVID-19, nego paracetamol. I svi su pisali, svi svetski mediji o tome. Tako je, zato što je ta informacija potekla iz kredibilnog izvora, to je francuski ministar zdravlja koji je to napisao na Twitteru, i onda se to proširili. Nevolja je u tome što su ljudi i nama počeli da se javljaju. Sećam se tih dana, nas jedna žena kontaktirala, pitala je, mom sinu su prepisali brufen za neku upalu, ja ne znam sada da li smem da mu dam brufen ili ne. Da. I onda sad smo mi bili u nekakvoj nezgodnoj ulozi da glumimo lekare, što naravno ne bismo ni mogli, i onda sam pokušavala da dobijem odgovor od Svetske zdravstvene organizacije i oni su mi najpre rekli da nemaju dokaza da brufen ugrožava zdravlje. Prilično onako neodređeno su mi to rekli. Da bi dan posle toga njihov PR, jedan od njihovih PR-ova na konferenciji za novinare rekao da je ipak preporuka da se pije paracetamol. Ja onda opet pitam Svetsku zdravstvenu organizaciju, dobro, da li se sad to može da se smatra preporukom, da bi mi oni rekli, odgovor je ono što smo vam prethodno rekli, da nema dokaza da je brufen opasan. I to je u principu trenutno stav Svetske zdravstvene organizacije. Oni su u jednom trenutku se konsolidovali i rekli nemamo ništa protiv upotrebe brufena. Dobro, i sad mi smo zaista svaki dan posvećeni već duže vreme koronavirusu. Koliko ti je teško da proveriš informacije od zvaničnih, relevantnih institucija u Srbiji? Spominjala si da si nekoliko puta kontaktirala sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, svaki put su ti to govorili. Kakva je situacija u Srbiji? Da, pa mislim ne samo u ovoj situaciji, generalno su po mom iskustvu strane institucije kakve god mnogo transparentnije nego ove naše, nažalost. Recimo, sećam se kad je počela čitava ova situacija sa koronom, negde u martu, smo dobili informaciju o tome da su zaraženi neki lekari u kliničkom centru u Nišu i bukvalno nismo mogli, to je bila jedna od prvih priča o zaraženim lekarima, sad već ni to više nije tolika vez da su lekari zaraženi, to je sada praktično, nažalost, postalo očekivano, ali tada nismo znali mnogo toga. Nismo imali mnogo takvih slučajeva i onda se sjećam da sam ceo jedan dan vrtela telefone, pokušavala da dobijem odgovor na to pitanje, jer kada imate zaražene lekare, to je vest koju vi morate da objavite odmah, da je proverite naravno i da je objavite što pre, zato što je to mnogo bitno, zato što su lekari u kontaktu sa velikim brojem pacijenata i slično. Međutim, naravno, svi su nas upućivali na Ministarstvo zdravlja i koga god da zovete, svi upućuju na Ministarstvo zdravlja koje onda ne da odgovore. Dakle, teško je od samog starta dobiti informacije ovde, zato što mi se čini da je za kratko vreme država uvela više metoda za uskraćivanje informacija, počeo od onog zaključka kojim su centralizovali u stvari davanje informacije javnosti, pa su ga posle par dana ukinuli, ali eto, bavili smo se tih dana time, pa su onda označili respiratore, broj respiratora državnom tajnom, pa su onda doneli neke strogo poverljive odluke kojima su ukidali raspisane javne nabavke i tako dalje, i onda na kraju imamo sad ove konferencije bez novinara. Ovde se, čini mi se, za vreme ove krize pojavila još jedna, i ne samo od političara, ta jedna ideja da ne bi trebalo da pišemo kritičke tekstove, da ne bi trebalo da političare suočavamo sa nekim informacijama koje imamo, jer je zaboga kriza, a oni se to svakog dana bore za naše živote. I onda kažu, aha, ne, vi baš želite da COVID pobedi Vučića, što je potpuni nonsens. Odakle to da sada ne smemo da pričamo i da i preispitujemo odluke donosioca odluka za vreme krize? Zašto bi uopšte bila takva razlika? Pa ta ideja da mi ne bi trebalo da preispitujemo uopšte odluke nosilaca vlasti postoji uvek, samo što sada imaju
nekakav formalni, relativno čvrst razlog, a to je vanredno stanje, da mi sad kao ne smemo da pitamo ništa i da kritikujemo, jer to automatski znači da mi zapravo želimo propast zdravstvenog sistema, veliki broj umrlih i slično. Ja zaista ne znam koji mozak može da smisli tako nešto. Novinari ne pišu tekstove zato što su zli, nego zato što su nešto otkrili i to treba da stave na uvid javnosti. Da ne bih svakako opšte mestašilo ovde, jasno je zašto je važno kritikovati uvek i sve, posebno u ovakvim trenucima kada nam od odluka vlasti zavisi život i to doslovno zavisi nam život i kada je vrlo važno predočiti javnosti svako moguće muljanje sa, da tako kažem, sa javnim nabavkama, protežiranje svojih nekih dobavljača i slično, jer ove okolnosti u ovakvim vanrednom stanju i u netransparentnim okolnostima su zapravo raj za korupciju. Ko hoće da namesti javnu nabavku, da se ugradi u neku nabavku i slično. Dakle, sada mogu apsolutno, zato što novinari više ne smiju ništa da pitaju i ono što bi pitali to je označeno kao državna tajna, strogo poverljivo, nećemo da vam damo i slično. Tako da, upravo zato što u ovakvim okolnostima vrlo lako da cveta korupcija, upravo zato ne smiju da se onemoguće informacije i kritika, a to je ideja, čini mi se, iza čitave ove priče, iza čitavog ovog narativa protiv novinara, upravo ideja to, nemojte da zabadate nos tamo gde možda eventualno smišljamo nešto potencijalno koruptivno. Da, i sad za kraj razgovora volao bih da podsjetimo ljude na ono što sigurno znamo i što se ponavlja od početka, to je preventiva koronavirusa, na koji sve način možemo zapravo da pomognemo sebi i svojim bližnjima. Pa da, mislim da ovo već svi znaju, dakle pranje... Osim onoga, ostanite kod kuće. Tako je, da. Da, ostanite kod kuće, perite ruke najmanje 20 sekundi temeljno vodom i sapunom. Kada dođete od spolja, dezinfikujte predmete koji mogu da budu kontaminirani, na primjer mobilni telefon, ključevi od kola, od ulaznih vrata, kvaki i slično. Dezinfekcija se obavlja isključivo alkoholom iznad 60-70%, dakle ne rakijom, ne vodkom, jer one imaju manji procenat alkohola, već isključivo, kao što sam rekla, etil alkoholom iznad 60-70%. To je medicinski alkohol. Za veće površine se preporučuje natrijum hipohlorit, to je u nerazloženom stanju, to je varikina, to je domestos. Kad se razloži vodom, otprilike se stavlja 2 decilitra tečnosti na 5 litara vode i time treba prati veće površine, odnosno podove s vremena na vreme. Od ljudi naravno treba držati distancu par metara, nema pozdravljanja, nema dodirivanja, to ljudi već znaju. Marija, hvala ti mnogo što si razgovarala sa mnom i javila se iz svoje dnevne sobe. Hvala tebi. Ovo je bila novinarka KRIK-a Marija Vučić, koja za vreme pandemije proverava informacije koje se pojavljaju u vezi sa koronavirusom i sa drugim članovima tima svakodnevno ažurira naš blog uživo o lažnim vestima. Posjetite i taj, ali i drugi blog koji smo otvorili za vreme ove krize, a tiče se svih važnih informacija u vezi sa koronavirusom. Nekoliko puta smo do sada naglasili da proverene informacije u vezi sa virusom mogu napraviti bitnu razliku da li će neko na pravi način preduzeti mere i zaštititi sebe i svoju porodicu ili neće. Da bismo nastavili da vam donosimo proverene informacije, potrebna nam je i vaša podrška. Na KRIK.rs možete pronaći informacije kako možete da donirate KRIK.rs i pomognete profesionalno novinarstvo. Naš podcast nalazi se na svim podcast i streaming platformama. Razglasite dalje, ostanite kod kuće i čuvajte se.